Say Captain Smàrt ka gyim sem. Na Captain Smàrt obi a wo gyim bribe there. Na so en na wo dane na abayo. Oh, gyim bribe na ho. No what come say no gyim no ye na we ntu osua me. Captain osua. Obetimi asua. Eni obe gyim a che papa. Wo didi twini Jonas atemu a omutimi soso. Na busham for no. Ebi timi soso. Okay. So that means the all ye no. One so be or can be biacho say sikana me de bremu ni nyina no. The me ye ni na me de dey. Me this cano e de bremu because the all ye no e many viewers no e kosoro nti amaska ba e woni nsem. Ena se wo fasia na wo ba na wo nana bi e wo baabi no ka se we na me ye di nyeska din se o ka asem no a obetimi aka eno ka ho bi na ma twini Jonas. Yeguswa ewo manse ye odo mmeremu idie ne odo na ne yedi koye nim no nti odo no kire wodo ema wonua bi kire odo bi ema wadamfo bi kire odo bi kire wo maame bi wo papa bi enenenene wodofo bi a wonno ewo manche na wo kire odo enkwala omo twehye ye wo community na wo kire odo de amamuyi wonsa na enso obi a so Kwasi Foundation Queen number no and I send a word domere muidi and say Obachilin Kwalai or Donny Moodin ye pam. Pepa mucho more subscribing to the channel for me now share videos and across all the social media platform so if I am a media more than now the comments in so air title Eddie I'm now like he page and so what I say like he page and just a comment no I come across love muji and your dog don't love. Na chocolate ni so tight to na dey ba ni ehun ba bi e dey nema e to enema bi dey bi am come say when we be get into a relationship ba it doesn't mean saying marriage that be relationship now no ko maybe kro ye bibi e dey bo that moment ni say when nya nipa na nka bibi e to so when your ba na nka bibi to when your be ma na bibi to kai bibi o dey ma o dey so kro mo bi me duan kro mo no na bi na okotokom si one day ye bi e dey to okotokom ti dey bi a wo mpa ya na obobi e dey ama say nipa na aware dey so baby wo bi na kopon unshwa say nipa na onye nkosi enfa ho enyare enfa ho enya broken heart enka say mkukum ho anasa mkakoda hospital na nyame e wo mere bi e dey bo wanim e dey mam and me boy brands and semi and PSN not silly a attention TV so a training issue the annual na my table na me dey some e me my gun and dey some number them no dey hey Oboy Siki and your penny and you on the haircut different ones and on the same be I have kind of affair ya bra penny Captain Smàrt and if you fashion guy me akona me ko tie nsem ne bra na ye ba me so na natile manya ba dwuma konya de na de me na me apam for na me so ma be fire na me so me de yie atwe mu me nko embra. Say Captain Smàrt ka gyim sem. Na Captain Smàrt obi a wo gyim bribe there. Na so en na wo dane na abayo. Oh, gyim bribe na ho. No what come say no gyim no ye we ntu osua me. Captain osua. Obetimi asua. Eni obe gyim a che papa. Wo didi twini Jonas atemu a omutimi soso. Na busham for no. Ebi timi soso. Okay. So that means the all ye no one so be or can be biacho mu say sikana me de bremu ni nyina no. The me ye ni na me de dey. Me this cano e de bremu because the all ye no e many viewers no e kosoro nti amaska ba e woni nsem. Ena se wo fasia na wo ba na wo nana bi ewo baabi no ka se we na me ye di nyeska din se o ka asem no a obetimi aka eno ka ho bi na ma twini Jonas ni crofo ntimi ntu no fu ye no isan se wo ye na damfo ha kra no send us ka e be din se obetimi aka sa asem no ye nhwe media commission issue na ye kana twini Jonas de boy mo no when nyema e koso TV so media commission for the say so mo ye adwuma da bi abai no enema oye no abai no enka wo mo entare wo no kra ma wo mo mpepere ndi wo mo no gya bibia free say no obi ka bibi kra nya media commission for na koche no. Okay, but according to 1992 constitution act number 449 or say the media commission it's solely and works with the government. Na say so no
government ne omo no enkriki bio adentia enemrem de sa na o maye no sa na o maye no se de so de aban kura bam de ne na sai kura am sa ko yi Kwasia asem o TV so a kwa be sa gyim smart hey smart be na one your friend smart smart de some do so Captain Smàrt o gyim a o say aban no an ko direct o ma we wo mo chire ko mo ma media commission anya dey no mo de na ko tu baabi media commission ato ni tumi ama obi anase na me chese wo mo we no agi tumi na fa aban na agi tumi ni nyina fa nti won obesi wo mo so na nko mo di na bia we wo mo sese wo ma many power we suspension say me say it here say no mo be no o mo nye hwe and then chese Captain Smàrt ka gyim sem na Captain Smàrt obi a wo ye oji bribe there na say en na wo dane na be yo oji bribe na now ho no what come say anu gyim no ye na unko ka TV so unko TV so ni do pani bi atem da na so okra wo gina me fault me be do atem anam sinti captain di do obi atem a wo ni nko fa atem me hwa kire say me de manyina duro so ho se me didi wo atem a me didi atem a enkosi na se kwala ni suan panifo we nti wo suan me Captain wo suan obetimi suan eni wo be gyimi a che papa me san e mama hefo nyina ne matiefo nyina akwa abaso ko bi e san de ba attention TV so abrochefo mi chiache mu nyina mo fa mo comment ne mbro na nsi mo se abrochefo e de ba na western region fo so e de comment ba na kumasifo kumasifo ne ke kwesfo e de ne taadi fo mo comment de bia mo video na se mani agesa nya mo nhia mo se mo nyama subscribe into the channel na ya mo de mo comment ne so e de e ba da bi o Oboy Siki da bi asem na o kan se Captain Smàrt anu ye ya no panyin a owo fie a penfo obobi omungu no se kan na nkawefo e de be o kan nso owo fie na se niema na ese na se onsu kan bi se na nkawefo no so o kan bi na panyin na owo be da ye no Trump wa na se o ba Captain Smàrt na fe se ga Trump wa bet na TV ho ene o pon kidwe na o kasa nana we kura nya papa we ya me nana enti nana o baba ne me enti me nana wo Trump wa eso ko tena fie kra na ye ba no social media kwa ko se fie se Trump wa wo na ye hwe we hwe bi afiri so ade a we ye ma Captain Smàrt Trump wa no afre no Abrante Abraham ba no ade we ya wo ye ne da chi bi ememo achiri masem wo be wa ma oba awa beto na ade oda bi unfre oba ne ntuni fu unfre afia hwa ntuni fu na wo still na no ye na ka ye san ka te so ko tena fie o san betwa mo munyai dai da bi o munyai dai wo futuo bi a Oboy Siki me na nei wo futuo bi ne ho sere na wo sere ne susu enye enti fatu hu na so tu mu funi via no aba no abetu efia snega ene Captain Smàrt efo na o ma no ene wona na ne ye ne ye bibia no atu efo na abetina TV so na de bia na de opanyi na oka bifu bia pese o do an betu bibia akwali e kra wo fitire na aba na de abepa so enti ne o ka na bia me de hey Oboy Siki wo na na me no nya aden ni o ka na emu a wo mre bia mu entutu hu fo na tu hu fu ya no aba no abetuefo me pa mo cha mo subscribe into the channel for me na mo share videos no across all the social media platforms so emfa ema mesa na all the comment so title ni Oboy Siki kan no nya adua drop your comment e dey emoji bi kura fa na wo sere na o se tenye no afese ni nyina na wa drop na wo dey aba na fa ka bi kire papa no o ya di mu e wo Ghana man mu dodo o ya ye se he awon pemje ni baby ya na se ye china no pese ye ti ne ho apampan on to ne ho fo makra mo da se ne ye san me show attention TV so